Buya mana sana mwanchi muri yabeta seni Kyandizi TV ne biro binde ndengo kwaligania asomoro bile wesa bali yo boncherya stokome na boncherya abutago sanga na barabunga kibacha gito boncherya bwabo goikera bono iga mwanchi muri ngo kwaligane bene ili ntosanga so wamo gochaka bono iga goika omoelire tene Frida Kerubo kolinde nyira sense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook na bagotanyara gwetera Ndizi TV News Digital abega sense meri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bagotanyara gwetera www.ndizitv.net tiangire bageri gali abene kwaligania omonchire bweli tukolia lero atumanyie na kyakorwa na boigombo nchiri kibuli yakora karibu sana. Asante sana. Sana bitango bijo. Kiachi. Omonchire lugwa ne biro kongoros furnitures. Timese bitanda dogo nongo cyafanyaranga. Ngayo koroselinse amakya koroseli. Ngakoro kumapo. Wango mekunda mulingo. Toyota Bosset. Yo workshop ego. Aha. Akora tatebingo bonchire obo ngai gwachagite na ndindi gwachagite. Ne story ntambara kingo ne butorake. Wonja byo gwachagite mwaka 2019. Na chagite mangana yo kolega sio posibilo. Agenti before na garo sibiro nje. Yeah. Ngikwaga kalira. Nje abukale na lenge fundie stima. Na kabeke stima. Actually ne don somereve engineering. Yeah. Aha. Kirikindi ngikiaga togatiga kobe fundi gose oga imuke getambukira cyo chaka korosiense mo yebirugo. Tamene kiaga tenga tiga mangane stima ke aso yo na mangane singenje ebes resources ande ga ikranga na nyorire nga mangane stima ako ngide ke kasana ko nyore ebes ando na abantu abangi batwa do mani go process stima aka no monda ko ndangiri mo process stima ko nyora nga ebes akonga te guisa na abantu agaraga wanga tigantiga ne tial kongile bye no tona nyande to ne karanale ko no ngachanga nyone nga depending no ko nyora kwani ya bere ngido akora tutebingo kera ko imugeti getambukira kyogo so asense meyega ya furniture la se carpentry akirikina bako tutebya nga kikwa chagete nga ikwa nyore ta maigeri kurunga igwa chakiri to tara cho kuigore duke yawo nche tinje school ko sibiro ya ina ta ko sibiro wetro musani ko alutane musani yo ne rompa de poco agantenga dikunya kwangaika chungu igiri ko sibiro ando ne sina menyete to work to be ai no ya renge moto kabidi wana kudinda di kwende class na ndaro kunya ko ngiga ditikutora chibao na bakanga kwaro ko gani chimanya ko sibinde ekaire ngake ntambe ange myake bere ko igera ko wasa ando wana lengo monto mia eto ko ngiga na wa to mo ko konko aro just eto chande kame bikwande school ko dagira ko an ko denge shida ande dinya ko ngana yiga sio ko nenge none yo ko ko da kimone re limited ndugo nyo laisi nchuko chega ikan ko igire ko kana ko sibiro abi ko ala changi ko ngeli tutabinge kakingana na kikwire to kamenya gochaga ko ngabona ayo monene ayo monyene gateba ngabona tigo igoro bonchiria bwaga ayo monyene ide to mo mudongo tambe sana ide tenga kiendambe ite ko chakowe fonzi despite hii miaka vile manage de tange imeteni kana almost mwaka na hii mau cha kuona kwa vile fundi ndo wao contrast ndio kia mbele na wande bata nange komige na kwa ngeka simba pale ndio mtu mwingine fundi steam alo mazade na wate ni kidogo nkolos ni kale to hivi ama wasa manga sawa ndo akataka kwanga kwa ngeka si kwa singe ndio ya digitalism nere ya gatoka kanga chako kwa siviro ko account wa chako trust ya bantu angwara kwalta se workshop yo musani yo go karatu arubo manyi kerkende ngaibona yikirto gateba ngabona tikangi chinse mechi gange na Toyota rugora nyugoro bonchire bwana na ko se workshop yo mongo no yo motopata de makani
kebro 2019 mpaka 2022 2022 by the way umuchaka na akorete se wake bi mumba ni yo mtamana bage kira argo ndiko me fundi ya ere wono kuri customer yaje incha go tigoro na ande customer na nyaro sike gas ma bara ko chama one geka mumba do yongani alinge mugusi alinge mugu ko ngani ko chile na tigai ane singisho egasi ane na gakore ngachanga tuara na nintake konyegende be na dai kunyi tigira bostu ni tubona chi timba kisin korna gas na dai te konyegende be tani wono kateba singo chikolektika yangare ganye gende be tani esu mutu liwaka ngenda ngaliya se na mnete randi kodo sina mnete randi me ai field ni ya rengo ro kidogo field ye ngana ngasaba munene kama teri ato inchine fundi ko se viro ande timpo at talent timpo at singo korra gas wale wancho nge ka wancha ko chumaga ga na ro sibiro bya no na wa kana le akabo muntu myo ko ibo karena spesies ande korre gasi ga una korre gasi ga go ma pata di ma poni che chiaro combere che caso mangiare qui camale ya no combere ga sana korre caso va ko de caso ma con una crisis non dente di 100 gasi yo che ton lei però se cinta che tengo domne sa ono go chakwa ango chaka kitamba ike mari kondo de 5 gas ko so kuroro ganda asingenje acho nyoni ni failo mende korega tawa ndi fundi mande ko ba mondo ako trust ya ko ise se la sma kwege tanto ka bantu wange bariko ngege singenje ngasenga korega kadi asaki ono nga kikwa korto gachora ngiki ya korto gachora saya ga sensemo ya miningwa ngaiga na rigere tikuru mate mwembe kuti ngo ka mate mashauri ko na samba ko sibiro na sa mbali bangi ante kona bikira kabisa kidogo ngia ni nyingi actually nchi na taiti ni chida komisho na dewa na kiwa se chimba the 10000 kwa ndanga kanele kiwa se chimba ngore ncha kiripo na kwa tu sia wana ndo kia ngete challenge ne bese kuchake gas obichi kambere gas ngo machanga kanele komo ni lele ntinera ata itenga kanele tinyange Utone nyumba yo wonde bakwa kana meeting ngala wampa ko so ibon na kana mante kambere gas la ye tongo pa tiga mo era mo te biange nyumba nda kambere gas kata kwang lakini amo tenga chini monto basi biro aganya orang na paketi do karo seru mo ngabidi na moro sei we sindo na tiro ngiri rente na mo kan ni china wa akan go yo ini itu yang boleh kita saya nasar strategik mpara nora segasana ngoko sana Mbiyemona sana ekero kuligereria ometa abantu abange bamaitenga ene fundi estima ekero kwa tebitino ni familia ongabona gwachakire ko rosi birogo ngakibe mugiti gitambukire kyo ya vete shida sana sawa ntaba tena to maso so taka krosi ngiruta chide skuru bakar estima ya chisto nzi ngana ngo kana kidu ana bantu familia bange mabata kitenkole ngawa tenje tenda tika manga estima kini nero na manyiri ngo tswada chance ndipa ndile gitu bakata bale itu kon nangini ngada no ndalo ereka sini tahu ni bawa kengit bawa dia ini kan tak dia ndole na kingo kora nyo de nga nimpo atas intereka itu mau stress mabad ajab teatrera na maiga ke go manchumuri na gani tiko manyanga kero kwa roseti kero kiage gitangani na kigi asogete na ki experience kialingo se kero kwa nyate customer yage ntangani na kialinge Ini challenge ya nenge
de koitinda twara bumanyi bunguye asina twali tentanga ni mungona gikora katal oyoro chikasiana na bege to Facebook akanga grande na go chikasiyo no TV aganto meda chibes singi chani ngo musani ade ka idi anto ko chibes antenya bona isi ngo to kare ko TV se yo ndo sidega ka se ndo na kyo kare aya nama aganto meda chibes ona singi tenta watu mani kiro ka ta gitu bu ya na cita semua terang gando itu ka semana na nyori ngiri chibes na yana ade prosi to bisa caga no ya gana so kusni bare ko kon aba ni ko mo ko itu ko ngani acara wa gani kiro ke ngo kan ne pit papit ni ko mo ngandi bi yo ko ra ke ko wa ke ko ra ke ko abu no na to to mani ka yeye okay yen aha abanta sense me yega kiba kwali gani tekero ko igurite duke yago actually on to avera bayan sai mana ko mande ban sigeta mo ndangil mon to ndukwen spin pipi ko poda ago chembero sana pana mo ting na rapenda na bia wana napenda tena singo wakale na sai ngo promoting the by the way ma which pipi ko promoting da sa chifundi mbwata ndikwana pata na molepe well actually abantu bela quality mpa na kanidete nanya ko mondo wate shida na aha ndetora watra traso mutimo como que to kwira na no chikuto manyanga materials chago nga yoko ikoro ndemo no sana mwanchu muri yebeta seni Kyandizi TV chinga kyoga nitagusanga into imiyomoro bili wesa bali yoboncheria astoga ndetagusanga no moncheria job kora sinse mechiga cha minyinko yoga ndetagotomanya amange gwetera oboncheria bwa kondo mwanchu muri ire traso aso mutimo como que igoto skato nyigera gwira nturasege keke kiribosio elinde tagenda gusanga amange Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Yakigi mauma nchumuri eliango kwaliga naenda sentunde ya kabere chinga kitone tagusanga emeyo morubili obwesa bali yobonchereria astoga ndetagusanga no monchereria job oyo gukora obonchereria wibintu bichi bana mona sense meli ebirogo ebitanda kimesa nebintu ebinde ebinge akondo mwanchumuri yan konyera ntaraso aso mutimo komukego nabaginko mobolia aye sense moyaye ngaya kurusia materials ya entumete nebintu ebinge bigotumika ne mona sokorosia ebiro bone bitanda atianga tumanya sense moya job materials chago buna chibao mete bitamba ngo tumekora sokorosi birogonga yokonyora koru rumna na chagite gasi na na ikore tege kana chete ngoro mongwana yoma ogo jodi chibao ndo yate ya chibao ndo ba ba ngamara ngamo de chiwi krawana nimbate workshop yana ge toka se ndo na ta kwa sapra ya chibao
kulingana mnafanya kazi na kwa kidogo na kwa tele kidogo kama sisi wangu wakikuruwe nikesi nitakuwa tuweza no muntu understand makabone ko bedo mungwano mbia abere nse kangu makabone mungwano ntini mwakrisi mibona chiba ichigo chansa so muntu trusted yeah na sense moye ebirogo ebitamba ni mete bitamba birogo tumeka kubeke nimba to mungwano ko kuboko mata na wangu mungwano iriye mungwano nyama wangu ndagari na muntu nyumba teka mwe tibono sinasiye teka fama go choko deposit ako deposit ko kwa tuni chiri ko ni ro kata ke ekere pi on 10,000 ekere ko senta ko agime sin in charge di tanga na ko tiana ko iko me ni pura ta once si ko si ko si ko sana kero kia ya bi dina go da bi ko ra kido ebi ndo bi dina ne ti wa na ka be si tamba na de ni bo de ga sin ko ra ke me ro ko na ka actually bongo pa de nanti kita materials macam tu di kanan ke sini ciaca aku dek asia ko ciako nama aku akan apa akhirnya kende di metenga kasi yega ne buat kasi nyingi bare bali mau ko buat na baramu buat cikoli nabona ase mangana jingale buat kundi jingale nasa mangana ni ko ni buat ko na babe mabales ya tate bingo kero kende michando kyo gwetera go se michando kikwaro lire emene naso bonchiriro boiga bwabo chane chinjiro nyinga man kente kitane ko tegen customer go chate tegen ne bio ko tegen ta kite ngete mane kite yenge tikata kite kya ko amo ko yena ko kende ya kabera mangana akanja awatu tishosa ko nyamna ko ndege ndete ka swa chirensa pare tere jo ni ko tumu ke ndio ya ko ni tabidu ko digi kende to ko ba so ko gare waki challenge ndino awa kana chinyomba chaba ndimo itone gasi munenda kumenya gasi kuga ere yentata que tiene nebes no como tenga ya utang de tinda roskendo kwa kwa tiga ke de ganda na kingo bekera to ko de hola ya sabro ya tenga ni challenge ninge ko ro ko kemon kita gitu so lazima challenge ko pase customer ya kurama kwa nyere customer ya upi ndege to chile kurama jadi sedia ko koerewa sasa na sama challenge akero kende jabu na bogo to manyanga iga sense me iga ya menyingwe customer na kyo konyara kwanza chi customer chago maso chinge chiko ereta singi chompara chinge chiko refund na ko na rosei awaga toto balwa ko na ko online akero kende na kyo kodite ni chi customer chao ega singi Kunti ini customer ndio sinema no wate duko ko ne ke vidi actually comment ini customer yao ne ga service ndio kama simango ko ga singi actually ko kurwa na no taka no chakro zuri ndio kenda after some years ko jo na sio ndio nike bado unafanya ile kazi ndio kana ndo sio ndio una ko comment ini customer no kuma sio ga singi unataka abukale ngo tutenga abantu mbatwale to umuchanda so kumanyanga nkoro sio rebirego kero kende sai kwa gain trust na bantu ya trust dinero solo nga sumo ntago te venga te kinta ito ke pikiman make sure mama pero with that time kwa mate aquí no trust dinero será como ntago na tengo no kwa no gendo ega sia ya o yo no mo te man ko ko ri creo que na do ka okay o cuando yo te tengo ya no trust dinero job yanya gwikira sense moyo bonchiri bwabo onyale ngagwa twalire demand iri iguru utabwati product ili abantu batagenda mano kabisa actually mbide como se no dice no sabe que me te llamo tan con ya
Kagera on twachite kaigana rakoni biko bikinande awongo chiseti biko ani tekatoka abantu batakiro ko kuri muno lakini simba space number 1 iko bega number 2 stock embona kono mundade kono mundako ngakris nangurunde nero bite ne tiralo ngende musigo le kana ngani nyora bona ya to ngende na ya ni pempio ngamo to kabire na sada ton cross ya to ngamo to yochi ochi bona demanding de ya baigo pakin dia gora ya ai kero kuligereria kaiga soro ngorwa busimu kero kende abantu barodo konyara bakurusi chi design koru online maybe chitaiya soro ngorwa busikero kende na kioko okoragwa balance erinde kwa rosi according to their taste omuntu awago tebinga nata kete design get lakini truchu kanto mutenga design te ai ko mutenga oni ko tagite yendege ango tinya cross ni ke exactly ko mundo sin ko manna kya gero sin cross dik chebe ke ni gero cross dik ko chite ko moro ke wi ke ni ke ko ma chiko te mai wana ne ka son pifu tara kare to moi tabe alafu yente ki to gero sin na ta gero maro to beta akirkendo montara charo si e biro ko tata biro ko semesa sigitana ngo chere kwa deliver Bukan delivery. Ini kisita. Sibiria. Iwe de mwembe. Kia kama vundu kora. Bukan delivery. Ngombo kaya nyama. Bukan delivery. Kyogo. Awong ko delivery. Nyama ta. Awong ko Nyancho rogoro. Nyancho. Isa. Ajogo. Pakastitiniyo omo ndo goro piketa ono gwetani ya uchi moyo si on transport kerekende joba sensemo ya wetimite sukwa bere gukomera nengane ngo chero kwa narana ni customer chao pingine ya chako tebingando seri kigusene kiro semesa aninchenya uwakana chibesa kwanya rutire ni chibesa nya kwa penia sensemo yao abere montra mago choko tendo siri gentege ndawa kana west kwanza tu lakini mundo toko chaka korre kasi ni no yo pesa kidogo toko donde nganda kidogo doros ndo rosi kidogo iki wende kao oge ndo ndra ni kidogo iki wende kao na kawe sima tido sina kidogo wangire gosi ono ntino nganda siri kidogo iki no ngana wati busa ni kwa goto chibwa lazima ndemene pe iki ni mai tena chibuti sana na pa kutika chi waka no rosi de gende ni son ka na pesa achaje yes jabu mete turata yose ebiro gukorosi nebi ibyo kana ndi gusingo korori repair yangu karando kama ikunya kumrika uchimega repair si ni repair choko chimega montago onte inga ntakete creo que kiana kionjo ruke designing ya kisasa ni biro kubiri ya kale pare kwa bioncho kwa bichinji ro biko ro tampango chinji kwa biro bya ubi ere tamba abo kwa kesin kwa chapate compound kwa uchinji ro bitamba bosonya ro wifi no tata iti ro seri compound na boko bire tagai kwa bichinji cha ro kuruka ikenga ango nyorole bona igabna materials cha kongire ango nyorole customer nero ro maybe analite ekero kwa chiba kwa monete last round ochana chirocho kerekende kerokia changes ya beira seri gori nakyo gote customer chiago ailinde mbatama customer ndimo kana muntu understand na Kenya kana Nicaragua naiga lo montana ro sino chumi ya beire gente kana abako cha amo tenga tinga correte tigo di plan bueno aquí comente que de señor so chiamente tigo chiamente no ne nada para understand cómo es como tenga algo mi truco no sé a ver cómo se caso yo como tenga no es nada correte de eso plan era un día y comente que de saque do momento hacen en materials chiamente ani mete job tali abiye ko korega siga ya furnitures na banta banki bago kora kerekende ne kiyayo go deal ne competition nanga completely con competition lakini nchengo tebanga egasi aone de mete otro de duka next one de era tua service chiao achiko de tua competition na wota
kore competition yetu ale stocking ingo we sample to to ara custom na wo to ale stock ni kabisa wa customer to wa to wa uchi actually muna ndio tunatoa stock nyingi singe space lakini kila siku kila mwezi tunafanya depending na customer wende ka somebody to compete na yaro ku mata goro biro abo ko do bia biro amangana competition nanya ndo usine kesisha somo ninga ana au as long as igasiagire nsafe ultimately so kwa bere ko gotara chi county chichindo kwa role ne kyo bonchirira bwe furnitures in general boko korekana kero ko kombe ese chinse mechinde mostly bogere na babate bangi biro gebya ko tetekero ekiyagenda bogere kerekene kero ko rigererio bonchirira chinse mo chichi abogere ne county ya Kisii kyo ko balengani awanga tanga usima gatore asingencho ya okotaye na ondana mungono takona kini kirina ola siget ando no ya moso ya titir ande no taka ko confuse mo ko dinga ay gati ngo ko asri tesemne atra ko dia ka mukiao paka boba mo sa ta ke ndonda yitinge na ola siget wona se ko ko ya songa ko si video on tore ta se ko no ligi se no sa ko ligi le songa asi video ani busong de robi ko sune go le play sa po man yeting na do na ka ta na che ya cha aba tra ti ne na mo nda ko te ko re ko da so ka tengo mañana na kiwa ko ki nanda wan wan kire integre di na wasa mo nda go to pima oro ne ki kya ke ko so ke monica so chabe ko na ki ke ngi go mati du chat me ko na ki ti oro ganga pa ide no ne de ko karungo basemi bwa mweli go chaso mwanyire na ndo bwa manyenga yogo toka na na sinse mo chichi mitandao nchina te llama te colegas depende na sore to sa ko ke na no ga instinct na ko ko ando se sore no ko las moros ni viane las moche le wa ko ma ko na ya picking yo no fino digi kende yo se lo singa no na ko ka so nchina che ko na dawa ngona wa ka wasa te go depending na wono kota jitonya chiba siti nyingi kuma kuchake kazi pesa kidogo ndio bwana chakre kazi nambia ko chole kazi mosuna bantu banga ta kole kazi non stop bringa ngabona tikana kora gendo ko ifayo kole kazi ande tema ko bekewesa aya ko dagro ko mbia mana sana so gusangana into ambia mana sana mancho mulire kwa bere ko gusangana into tukutwa gachage tumurubire gwikabone gatwikira mwere no basemere kwa na kwa bere go kwimanya amange gwetera omonchererio yegaja konde gwikira no to kulire murubire tukuri rero nyara sense mo chiche mitandao sense mo ya Facebook na bako tanyara gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bako tanyara gwetera www.ndizitv.net iritrene Frida kerubo to merane weekend asto komeno moncherio ndeli ndito sange amange